Салому алейкум, бародарони азиз. Хуш омадед дар канали Бесарҳад. Нашуд канали хидм камтар чақчақ мекунем. Вақтҳои охир мо видео мепартоем, некем дастгирӣ камтарак сустай. Аввал зур хес, оста чотед беаҳамиятӣ кардед. Бародарҷони азиз, я подписатсия, лайк, ҳеҷ кара вақтша намегира, ҳеҷ кара мақсад ягон сумпум талаб намекунад. Агар ки аму кора кунед, бениҳоят хирсанд мешем. Хай мо чи видеое бошад, чизе бошад, мақсад дами пешравӣ мо дами канал монай. Якумш дидед ки меҳмони мо акай бахай ки барори кор. Акаҷон хуш омадӣ. Ман якара веш намегӯм ки бовар кид нашуд ами ака гап надорам, дастгириш да, нашуд рекламаш да, нашуд любой хизмат да, бовар кид ганда мужики зура гарин ҳурмат мекунем. То ака сухан рад накари хуш омадӣ ака. Раҳмат. Баъд як чиз дигар гуфтаниём. Акаҷон, се савол метавонам да, бисёр не ака. Пешаш савол я салом алейкум. Пожалуйста. Салом алейкум бачако, дар канали Бесарҳад. Ҳаматон хоҳиш бачако, агар кадом видео ҳамин видео дистай, риба мебинам. Хай дар комментария медонем ки чӣ бинависен ба чиста ҳами акара дастгирӣ кинем, бо хеле асос меша. Дастгирии шумо чӣ мешава? Просто подписаться, лайк, ягон комментарий, агар рақами 7 бинависен, ҳамат ма минадорум. Душманои шумо да ма кор надорум. Ака я 3-4 видеоро дидум, хати Қори Салоҳ видео кардагӣ. Бале. Бод хай гап-гапае ки иншааллоҳ якумш худованд худаш сафар дори ба сӯи хонаи худо. Насиб. Иншааллоҳ дар нақшаҳо акад метавонӣ ки амир подробно гуфи кай дар нақшаҳо дори иншааллоҳ барои мақсад биёй бо ягон ин ами батл хак хидман пеш иштирок кардам. Ҳамин чизҳоро бо каданӣ ҳастӣ ё қатъиян ман мекунем чиза? Не, уҷа барам биём ба фикрам ки ба фикрам не намекунам. Батл намекунӣ, неким бизнес ихта мекунӣ? Конечно. И кора чихе, и ягон кори вай нестай ку. Баха меги, кадом баха мега бахай барори кор. Ба мардум бисёр вақт мешиносад. Нашуд сафар кардан ба хонаи худо иншааллоҳ дар план ҳастай, дар план и буд. Ма бениҳоят мехостум ки фарзандам қати бирам, оилаам қати худованд умр дароз кунад. Вақте ки агар иншааллоҳ ами 1 сола шава фарзандам, иншааллоҳ худованд умршо дароз кунад, иншааллоҳ мешавад. Амин. Баъд нашуд бачакое ки сафар доред ба сӯи хонаи худо, ҳаҷи умра, ҳаҷи фарз, акаҳози ҳаҷи фарзида врема аниқ шудагӣ нестай. Врема ҳастай, мақсад нархҳои билет маълум нестай. ҳаҷи умра ина амҷа номро менеса. Лична хидм сафар кардам. Иншааллоҳ эконом гуфта мери, как комфорт қабул мекунанд. Дастгириёш ҳамаш ҳаста, ягон проблем неста. Ман хидм 14 рӯз амҷа будум, ягон проблемаш анами номро да занг мезанед. Ассалому алейкум раҳматуллоҳи баракату бинандагони азиз. Беҳтарин хушхабар барои шумо. Ширкати Ҳаҷ Умра Центр алҳамдулиллоҳ беҳтарин нархҳоро, яъне дар Осиёи Миёна ва Федератсияи Русия барои шумо барои сафари ҳаҷи умра пешниҳод мекунад. Парвозҳои ҳар ҳафтаи алҳамдулиллоҳ 2-3 барномае дорем ки барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. алҳамдулиллоҳ ҳамаи шароитҳо дар ин нархҳо медароянд, ғайр аз хӯрок. Яъне хӯрокро мо метавонем бо пули иловагӣ барои шумо таъмин binамоем. алҳамдулиллоҳ роҳбалатҳои бо таҷриба бо забони тоҷикӣ, забони русӣ ва забони ӯзбекӣ ва дигар забонҳои яъне ба шумо яъне беҳтарин тавз сайёҳатҳоятонро, яъне муқаддасҳои тамоми Маккаи Мукаррама, Мадинаи Мунаввара ва шаҳри Тоифро низ иншоаллоҳ ба шумо яъне экскурсияҳоро мебаранд, бо забони тоҷикӣ меомӯзанд, мефаҳмонанд ва алҳамдулиллоҳ бо беҳтарин тавз яъне сафари умраи худро адо менамоед. иншоаллоҳ барномаҳои ҳаррӯзая дорем, иншоаллоҳ ҳарҳафтаина дорем. номнавис шавед бо рақамҳои зери экран дар тамос ва ононе ки мехостед ҳамроҳи мо сафар кунед, яъне хоҳиш дошта будед, интизор будед. 21 иншоаллоҳ 21 ҳамин октябр барномаи 11 рӯза дорем, $1150 бо роҳбалати бо таҷриба, забони тоҷикӣ. иншоаллоҳ бо мо яъне ҳамсафар бошед, яъне ин сафари беҳтарини худро бо мо яъне адо бифармоед. дар ютуб канали мо номнавис бошед иншоаллоҳ
و پیگیری بکنید دیگر ویدیوهای ما را درباره سفر حج عمره و یعنی فرضی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امی باتل کدی که یعنی باتل گذرانی آخرام باتل خیمان نبودم داوجا اشتراک نداشتم اکا همو مقصد که مینوس درافتی یا پلوس درافتی یا چی هیچ باتل نبرومده نه یا نه اوج راست خوش برومد که مقصد ای چی اکا ایش تو کمونگی گلاسوانی موندگی تمام на самом деле и батл зур буд махулум буд просто кам как ами батли далешо рекл просмотр кам гириф дастгирӣ که بسیار آدم‌ها خیلی نوشتند گپ می‌سم مسعود فویزی زور نیشتیک محکوم شد نشد مینوسش از دژ مرده برای سال نکردم مینوس پلوسش سال نکردم ای باتل که خیلی که بگی پول کار کنی یا پول کار کردگی نیست من فقط رکلام‌های هم کمپانیام خودم میزنم تمام чтобы که این ما و یارا باتل مونم پول کار کنم даже در мысли من نیست فهمو که بعد نشد داد دای اویانداد بخشش پیدا کردم ویدیو کایم برو ویدیو ما ممکن که پگا دیگه برو پگا دیگه هفته می اومد может که باتل دسانتورا قطعی کی دسانتورا قطعی 0 گرم باید هفته این هفته که میاد باید برویا اگر که روزی یک شنبه روز یک شنبه اگر روز شنبه برویا امروز چنده میشه یه روز 24 میشه 24 اگر 26 دا برو که امی آخر همین ماه دا باتلامو اوجه بچه‌ها بالا میکنیم تسترا کنیم بروریم من چخیلی گفته بودم در اینستاگرام ما زوکشا اوجه موندگیم زوکشا گرفتگیم اوجه اپراتورو مونتاژ کردن همین این آخر ماه میبروریمش نصیب نشد باتل بسیار می‌نویسید بسیار می‌پرسند باور که مردک برای اینستاگرام نمیدونم به سببی که نمی‌فهمم چی استوری کنم به اون سببی که همه باتل می‌پرسن مردم خیال میکنن که ما باتل میگیریم خیلی باجو میکنیم اگون کار میکنم نه خیلی مینوسا پلوساش بسیاری همین دنی момент تو ایس خیلی زنگ میزنن چوه خالی کردی چوه با مینوس همین звук на самом деле ганда безе буд звука рӯй кардем звука отрабатывать кардан я бо кардан рӯй кардан гӯш кардем нашид бо рӯй кардем хай хирд медунӣ даводаваш ҳастай барои ҳамин сабаб камакак дер мебурӯя агар ки мо и батла бурорем бо сразу я батли дига бурорем и батли дигаре бурорем и батл просмотр намегирам дар тоҷикистон халӣ мекардан например ҳар ҳафта мебурвардан лига батл мемондан ки бачаҳо тамошобино даво тоҷикистон лига батл мемондан например я медонам 110 сомони тоҷикӣ хати мемондан лига батл чанд қа просмотр мегирифт майла буд не кем дар ҷо охир расходиш бисёр мо хати кам бояд просмотр хмона бибинем ба хая ки хитон дидесен ки ман мефурак ягон качествои безеб хати бурорум я батл буромада буд батл буд видео буд пресс-конференс ба фикрам пресс-конференс гуфтану чанқа навистанд оператор дода навистанд ҳама навистанд не баъд мардуми хмона чиза ки ҳами мегӯям пресс-конференс ҳамрӯз партов ан мардум партов имино яка шараф гирифт партовайра мақсад ки отработкаш рафтеса буд ана мардум сразу тамошо мекард 360 тамошо мега кача камтар сарос камтар сабр кед ҳамаш мешава ина нигоҳ ки занг зада кад балам хон ки туй бачака чиз дига мегӯм ака занг задӣ ба худо да сиёмкаем натонистам барошта нашои туй занг задистан ин ҳамиҷа номромон мемонам ватсап любое время бинависед занг бизанед дар ватсап агар ки номерам кор накунад ватсап обязательно ҷавоб метад дар ватсап занг зад хидмам ҷа реклама кардам нафарое ки дар шаҳри санкт петербурген либо дар москваен шумо мехоҳем ки ягон чи хали мероприятие ягон туй ягон фарзандной роддом бигирен ягон день рождения ягон вечеринка любое время занг бизанед дар ҳамин номро ин номро 24 соат насиб иншолло кор мекунам операторои хмона операторои барори кора меран сиёнка мекунам ба качествои конкретна метиҳандтон занг бизанед любое время гап нест ака ҳазор раҳмат ман ҳами қачиза хостам медонам ака фаҳм ки баъд ҳамин савола додум айбаниш дига чид ягон та дига дар нақша ҳаста ки батл монӣ ака номи дутша биги басай конечно ҳастай уже чӣ бигӯм ма
уже чахчах кардем қатиям одамое ки бояд батл буранд ман уже қашон чахчах кардем خطای بیاد شب بگو не ман ҳама метавонам ҳамаша бугум خدت شب بگو نباشم ки бисёр одамо ами одамое ки инстаграми ма дар бисёри бад менависен мегӯянд ки амина батлмон ман одамаш чӣ хел батл меонам кадоме ки мухлисош бисёр ки боша бисёр бинависанаш ман ҳамон одаморо батл меонам ой бисёр бад десанд га позисиян чион дорад бастера бовар муфтис бале бастера бисёр бар позисиян рай дера қати бастера чақчақон ҳаста ки уже вай бояд батл бикунад ё не аки 100% гап задагӣ нестем лекин гап задагием ки нашод батл вайам тайёрай манам тайёрум вай тайёр дар батл биромадан рай дерам ҳамин хел беҳтарин хай нашод батл ҳам қашиза фаҳмидед гап надорум то ака тоҷикистон сафар надорӣ наомадам ку кай омадӣ медавона ман мерам меом ман хеле видео намекунам ранги برین سامالیدم کراچی نه خیلی. چه بود وطن چه بود؟ گرم ها؟ خیلی بود گرم تا نداره واقعا. سلامت باشد دستگیری داشته باشد انشالله ویدیوی نو ویدیوی زور با کاتشی خوب کاتی اکا اکشید با نزدیکی اگم ویدیوی تربیوی میکنیم. اگر خیلی مقصد کی وقت ماشید برای چیزی تویه کمتر اسپید نمیکنیم. خیلی چقدر توی میر مونتاژ ایسوسو وقت ماشید اکاتی اکا اگم برنامه‌ی نو میکنیم پرتم. باقی در امان خدا باشه خداوند نگهبانتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت اکا. برام اکای بخا من جواب نمیدی؟ از سه روزا جواب تا گرانیچه رفتن در کراکات دکمنتون بود چیده؟ تو سه روزا پودوانی میری اونجا؟ او خواهی میره دا میریم یو سه روز میشه واقع خدر؟ با موشی رفتنی تو؟ بابا چی برام؟ ای کسی دا زنگ زد با وای برا با سمایلوت چخه میری با سمایلوت؟ زنگ زد پول همه شریف همونان تا نفرایی که میخوان گرانیچه بزگران دکمنتوشون بود چیده نکی اجای کارشون جوابشون نمیتین سه روزا چهار روزا که راه دا گرانیچه برامن برای شما شرکتی برای کار یک راه آسان شای افتاگی چیکار میکنی اویا کسی ما دا زنگ میزنی در کدام شهری که نباشی فرق نداره میگیری بلیت راست با سمایلوت میرای چلیابینسک چلیابینسک میفروی ایرپورت ماشینای ما میگیرنتون میبرن گرانیچه ابراد با میگردونن میورنتون درنی ایرپورت و میگردین با جای لازمیتون میرن یه روزم نمیکشه نرخوشم ارزونه اینم نمره دا زنگ بزن شرکتی برای کار در خدمت ما و شما زنده باشین خیر